Na kup Radivoja Koraća ove godine zavesa je zvanično pala. Trofej je u rukama pobednika, ali nije to jedini epilog ovog vrhunskog sportskog događaja. Telekom je uradio ono što je obećao. Za svaki postignuti koš na kupu donirao je po 3 evra. Postignuto je 1100 koševa, podeljeno 4000 evra. Svakoj ustanovi po 1000. Društveno, da kažem, odgovorno ponašanje i Telekoma je usledilo i nas kao regiona i mislim da je to još jedan plus za popularizaciju te najbolje igre na svetu između dva koša. I svi profesionalni košarkaški klubovi Istočne Srbije dobili su poklone i to je već tradicija nakon završetka kupa. Niš će biti domaćin na ovom takmičenju i naredne 2 godine. Ovogodišnje nadmetanje za Žućkovu Levicu prošlo je bez većih incidenata. Tehnički je sve proteklo besprekorno, čak i taj veliki derbi koji je igran između Zvezde i Partizana sa obe navijačke grupe je prošao bez ikakvih incidenata, tako da smo mi kao organizatori zadovoljni. Po 1000 evra dobili su ustanova Mara, Dom za decu bez roditeljskog staranja Duško Radović, specijalna škola Bubanj i specijalna škola 14. oktobar.